Uba embah simli ubadiu MLA bat MDC Barim jong Maulai constituency daka jingi budlang jong kispangut kinong Krisyan jong u haka lai tarik unailur arjar arpar ula penyaso ilade syaka parti NPP ya kabaya kene jingi lang priang sungba ya uba embah simli lapen long hamaulai maudan bagi haba jingkran hagane kesngi nagliang jong ba embah simli ula ong baga jing penyaso syaka parti NPP hamaulai kadeban pentikna baga maulai constituency kan say yau MLA haka election MLA arjar arpulai ubanang parti NPP dak jing Krisyan jong pajba ka constituency yau ba embah simli rengkat bat kita nong Krisyan jong u la pediang sungba dak NPP maulai blok haka jingi don lang bat sakilang jong uba presiden tensong beriu sembut menteri rang ba kejela uba longru hak jukupor national vice president ke parti NPP nang tau ba WR Karluki beriu presiden ke parti NPP jong kejela Meghalaya uba bajop pengrup beriu MDC jong Rambrai Jerngam lembat kiwe-kiwe kinong ilam jong parti NPP haka jingi don lang de jong kinong Krisyan ke parti NPP na maulai bat kiwe-kiwe Simbol umen bagi pedak Nova karena burung dan suji di bak MH Simle menunjuk siapa yang apa ke parti siapa yang jong ke NPP welcome to the NPP family and I am tadi for membedak di berpah pada join NPP family. Namar habagidan nagi political party miso sgan bhai ka sharp tu ka party de ngiru ta tak asur macam bhai ni om lang barak tu badan negeri ko sabar unjuk ha ka ngila siap kata karai wan haplem jung sibun kijing penting ini kijing wan rai ki kana ham saya ke baper ngila siap kata karai kan jing sakti Pada abang isiam ya kenu kerai kan jing syapting dah kecing sos kan mana dia kata kalau dia lupa kecing job ha kata kecing dah urabin dan nak tegur ruang itu where the mind is without fear so the head is alive job ha kecing mana thong kendian lupa syukran bagi sa berastun ngai tadi ngandung keren bon ketien tamar kapor kangsha ngasok kemen ngong ya isa prostun bene ngong haka parti NPP kita ngelam ke samla sudah menu banget sa prostun rudang samla arti kicing nang nawas kasih sedang wan nadam de badang samla bola temen ngasu himo man mara nana kadang yo ingin begini kita ngelam ke badang samla bha haka por perkat haka jabing haka met kapat nasi haka kartaru nada kadang miso sya nang mengirupan penyesal bagi kedua kiwente kinong elam kisusong tangga kesupi hagawe kecaka banyak keren saudong jong ke kecela hagawe tangga ke kecaka tang naga kecaka syong naga juk kecaka syong andre ke ketim ke merek keneng jong kecela sabar kecela ngaku apa nak kumni nak kamata kumdong alpoi syakari kakam yeladi naga jengok kena ngalong ni sa prostun tangkubu kena ra syah report council tangkubu kena ra syah report council dan mamasyam sakira ta sa prostun ujuk ikut na hadir mengalap pendak ya gajing pulih saga degree hadu political engineer civil engineering ngalap penyusul iladi syata KSU kubu kena ra syah report council syaunong ilam juga KSU syaunong ilam ru juga sang samlah kabarang Bahan ka berkandung ngala saji hukum nang ngala memulai konstitusi MDC pada meli. Naga jing stang ngala nang from scratch naga jing stang lesi ka bagi kiwe kala nang kumno te. Poi sedu kene. Ngala job ngala dan haka parti UDP khat sam snam kanthi. Nado kasam arajar nyo
hadu kan kesam ke pemerintah hadu tu kopor ngong ngato nak parti DP la penjok yang ngalajok nak parti DP MDC bana mele ngong ke yang nomor nya seng riulung palat seng riulung palat kat hadu baklat mak ayah ladiru kat hadu mendesak kenjan naru syarut baik seng riulung palat ngam dan jingkat pak, ngam dan ganu ke jingerok. Kita ni kita. Handrai tangkaweng, no, ngala join jaga parti UDP, nama hakum kata kapor, kita ke visionary ke parti UDP. Baik ke maulang dan beberapa. Haku tu kapor laklan no, doktor dan laklan no. Ban habang ipet hadir ke ijenjar parti IE hadu kata-kata. Ban hakata ke jingi perhat jingi ngong. Kapala panyalam ni gejala ka jungi kham strong kham seneng ban kham sekaman kita ke visionary ha parti NPP kini kan kita orang ke bakla kalau dibayui jangan nak tapan rai gejala ka jungi jadi ketan ke kham strong kumu MLA MDC ak kebon ke mau berkat parti board han kita kekap ngelong persa anda kita kekap lu ngelong perlok ngapun kemau hakapor pengelong MLA ngila persa kat pala kat bakat la kebor bandora ke mulai blok bat kalau ulung mulai sinar di blok la kemau akas na arja khat new banaga to kebor ngila submit ru ke memorandum so chief minister ka to kebor bukul sama bat pen kenthop yakini kisna bro ke benar mulai bat penhap ke skim MNREGS Hadiah merasa remno ngasau do jikerman so penyau nomor pa menu ban bodin ya kan ke skim MNREGS man penrekam. Orang ini kayak dia gendut. Imat perwakilan ya start. Imat hak politik suki kami sampang. Ya gendut prabayanak jebin. Baru hadu syak kering para janga saya buku. Saya parti NPP. Dia boleh subun bubu kelam na aru yo way ne keramba cuma dia semua mola jini. Idon apa yang kecil capang, imdan hangni hasilong, idon syafelo apa yang kecil sak sumar ini, ibahun melimap. Lisbon ibahun lu imdan hangni, Andre hakini ki asing laisi laket bok yang ilong bayampa, wala kamdor kat bapi ya cekmat, ni community baka lajre kanong kebasisok, ngan sakan mau dem. Ban hari ni kikinyat si beladap ngalalai ban ya na boy kaslong sa kawai pa. Ban ngalapun sungaw haki bapun kinong ya trailang bat kinong kasan ki jumi. Ngalapun sungaw haki bahakala trailang sa panya sono ya ladi sa parti NPP. Ndan kanuru na kinong kasan jumi ke banong kabam lalong en ndan ke buku kata. Baro kiyong kabale mo pi badeng yang aki juo badeng kumbejuang ya i sa prestun padu yang aki badeng yo sebalik nilai lah manusia. Tikiongnya cekmat padeng, ni deh kibola yo dor kat papi ni sania haga jeng start ke jumpi. Bat no haba fi sania haga jeng start ke jumpi, ngindum pun bakalai ke dunia ke jumpi. Ban ngaso keman, bakat ni kini kiparwak kila yo don, nado kapor si bejeng siteng hang teh yang sa jonga. Bat hadu kini kapor ke pementar kita nyainya. Ngaso bana ko le kepang ni pi na ka banta ka jing scam ga jing wat jing berhak ga jupi ban ya dar kat bat ni hadu kene ka khilamat ka pamenta ndai tangi ko por bangalong MDC ndai tangi ko por bangalong mele ndrai hadu kene ka por pamenta wat apeng jing jing saran ga jing le ha ka kiasan ko le kitu ke baladap sign ya ka form kidon ha ka kur komiti ga jumi kiwai patru kia danlang telada ngimong ba pinumdan gaji sofer begitu ki beklan syakhat bansai kimdai bandan gaji sofer mapiru piladai lupa kat jangka parti NPP lana ba debor ka parti NPP lada pioi hadu kami kini kinong kesan boleh sedon hasenda janga kiaine banyedon dekat batnya ngapen tikena ba debor bagi niru kiaine dekat bapi kan bafidang tuan hak parti NPP.
Jokowi kom MDC ngin pen dikena arpo lain ke NPP. Ban habang yong ban ngin pen dikena yo ba debor ban lokum MDC jung walai constituency kam dei ban kut tangha gani ko hot. Handai ke dei du ban sapriang haboro away ke walai constituency. Hot ke dei du yang ban ya pi ban trai sitom. Na ke benda ke jingjak ke bedan brom. Kemudian sebut fi ba debor. Menek dapat som ya ke keteng jumi admut bat haswang ila dabdan ke jingi kendo. Ndai bengisuan kawan sekali ka jingi kendo lang ka jum ke jipang sobha ka jopi yangi. Ndai mendak sing ndai ila dabdan ke jingi kendo. Hakipot ke bedak. Kemudian menek mentangi don artli di kerteng taibot bat FH ngikut lang. Ba dibor intai lang ka bor nak ta jumilang barok. Ba MH angkin bok nak ta jumilang barok. MH combine lang taibor lang pathaw ba MH lang sini kecicok kebudan barok. Ba ngidon hala ke jom jat ke umpen. Ba pathaw ba sim. Mensuang akan marah dengan dia. Ba tibor yang cina yang patau na su dekat sim. Tendrai lagu hakata kapor job dekat sim. Teman tak pada yang penjom na patau. Oh, nasu apa nak kubai kepang ya kini kiparlo. Kibalayainya buat apa yang jom jing saram berjungi hakata kapor. Kini kipalaya don na kani ka hall kilong tang kinong kitkam kiba khmat do jong ka tin ka jongi kabangila dabdan ha kipor kibladap ha ka party UDP kita tang kinong kitkam kiba khmat do I syong satai nga syong sani sai nga sai ska pahai ke jikren utiu samla tingong niu samla banki tambas niu pok bom don lang bangi mentah kecing don bok ke bakrau bau don lekat pani dah kecing join jom upa MH bagi ki leader jom barok ante bersenang ingin sim tak kau bigatong ban penjob don burom yu kandidat jom ke parti NPP bat kabaan commission jongi hadir melajok ban penkeladur ya kamaulai konsensi barokowi. Kebelai syahadat.